Učimo se telugiščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. ఆహార నిల్వ డబ్బా. Posoda za hrano. లంచ్ బాక్స్. Škatla za malico. ఆహార నిల్వ సంచి. Vrečka za hrano. ఫ్రీజర్ సంచి. Vrečka za zamrzovanje. ప్లాస్టిక్ ర్యాప్. Živilska folija. అల్యూమినియం ఫాయిల్. Aluminijasta folija. ప్యాంట్రీ. Shramba. వంటగది క్యాబినెట్. Kuhinjska omarica. వంటగది డ్రాయర్. Kuhinjski predal. వంటగది షెల్ఫ్. Kuhinjska polica. మసాలా ర్యాక్. Stojalo za začimbe. బ్యాగ్ క్లిప్. Sponka za vrečko. పాత్రల సబ్బు. Detergent za posodo. డిష్వాషర్ డిటర్జెంట్. Detergent za pomivalni stroj. డిష్వాషర్. Pomivalni stroj. పాత్రల స్పాంజ్. Gobica za posodo. పాత్రల బ్రష్. Krtača za posodo. స్క్రబ్ బ్రష్. Krtača za ribanje. స్కౌరింగ్ ప్యాడ్. Čistilna gobica. పాత్రల ర్యాక్. Ocejalnik za posodo. వంటగది సింక్. Kuhinjsko korito. సింక్ స్ట్రైనర్. Cedilo za korito. కాగితపు తువాలు. Papirnata brisača. శుభ్రం చేసే గుడ్డ. Čistilna krpa. శుభ్రం చేసే వైప్స్. Čistilni robčki. శుభ్రం చేసే స్ప్రే. Čistilni sprej. స్ప్రే సీసా. Pršivka. రబ్బరు గ్లోవ్స్. Gumijaste rokavice. చెత్త బుట్ట. Koš za smeti. చెత్త సంచి. Vreča za smeti. రీసైక్లింగ్ బిన్. Koš za recikliranje. కంపోస్ట్ బిన్. Kompostnik. చీపురు. Metla.
Dustpan. Smetišnica. నేలగుడ్డ. Talna krpa. వంటగది సింక్. కంపోస్ట్ బిన్. మసాలా ర్యాక్. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaruluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.